Россия Федерации канашын Конституции законы зембетада патшалық строительстве ишлеген комитетін байдаш зем чаваши некелсе житрішінде, бізем республикан тірлі тыдымли ішхелебе балашашы. Кирлесін юбарашы. Халхинде паллығына зем шубашкарын илемле вырнезембе балашыш. Наци музей нешітсе күрдеш. Тыван шыршыван аслы варжин паттырызем әмәрлях асра. Візіне хизеп туза хыназем сүнмен шулым умне чечексем худеш. Ку хуламран илемле вырынесенжен пэри. Анла адыл алла пижинжибек сарылса выртнын дуйынат. Расшири Конституции законезембе тада пашалық строительствебе әшлеген комитетін пайдашызыне введение чиргеве комала гайныне білдерджеш. Чывашин ревал чива ты жутланат. Пин-бин шинна хойн монашлахебе тытканлат. Введение чирган нешитсе гильнегышын Кыргунихи адылын ширан херрибе келенчеш. Шубашкар күлмеге, шар анне балыге, Чаваш Академии драма театры. Елдах кушу менче. Малалавара келіне хынасыне Чаваш наци музейбе балаштарджеш. Чаваш халыхен әжехеле елы ерги тумдире елдах пер вырында. Хызен комылдуемне паларца візем асынмалық ергеземде жерзағы варджеш. Те бәртәлендермеш Рашей тарлене карты. Шержыван Конституции законезембе тада патшалық строительствебе әшлеген комитетін пайдашызем кашние хой шурална тұрықне шыраза дупры. Чуваш республики пиде комалла Пужарова пурнажа кертнине палыртрыш хыназем. Анастасия Сидорова, Юрий Марков, Чувашьен наци телевидение.